Ikaze kuri Semugeshi Bayingana dossier anarctique mwe mukomeje kudukurikira umunsi ku munsi nshimira cyane abamaze gukora subscribe ni inkunga ikomeye cyane kuri uru rugendo rushya twatangiye rwo kubageza amakuru atandukanye hirya no hino mu isi. Reka mbaye ikaze rero no mu masaha yashyira umugoroba w'uyu munsi birumvikana turi tariki 30 ni tariki ya nyuma isoza ukwezi kwa Mata ukwezi kwa kane kwezi rwose mbashimiramo ko mwambaye hafi. Reka tugane mu burasirazuba bwo hagati nta kindi kiri kuvugwa nyuma y'igihe kirekire hari ibirego byinshi by'uko yaba yarishwe cyangwa se yarakomerekejwe cyangwa se ari mu yindi mimerere itamwemerera kugira icyo atangaza. Uyu munsi rero yongeye kugira ibyo avuga. Ni umuyobozi w'ikirenga muri Iran Mojtaba Khamenei wagarutse noneho ariko akubita inyundo iremereye cyane mu mutwe cyangwa se akubita inyundo iremereye cyane mu gihorihori. Mojtaba Khamenei ati imishinga yacu ya misile ndetse na projet nuclear ni ingingo zidashobora kuganirwaho uko byamera kose. Mojtaba Khamenei yavuze ko Iran izarinda imishinga ya nuclear ndetse na programme za misile zabo nkuko bari kubigenza barinda ubutaka ndetse n'amazi. Ibi ngo bazabikora rero birinda igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi kandi yavuze ko bizarindwa ndetse n'abandi bose babiri hafi, ni ukuvuga ngo habe za laboratoire, habe inganda ndetse n'abascientifique, ndetse yemeza ko miliyoni zirenga 90 z'abanya-Iran ziteguye kurinda igihugu, kurinda abascientifique, kurinda inganda za nuclear ndetse n'ubutaka bwabo. Ikirere kimwe cyose cyitwa kari cya Iran biteguye kuba bakirinda. Hari proposal ihari, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gutekereza ingingo ebyiri bashobora gukoresha cyangwa se kwifashisha bagaba ibitero bikomeye cyane mu gihugu cya Iran. Mu nama iherutse mu cyumba cy'umutekano muri Pentagon muri Minisiteri y'Ingabo ya Amerika bari barimo proposa ko bakaza ubukana bw'iriya naval blockade iri mu kigobe cya Oman cyangwa Syria barrier. Hari umuvandimwe wanyunganiye kararambwira ngo ni inkoto mu kinyarwanda cyiza, ariko reka dukoresha iyo naval blockade ya Amerika hariya mu kigobe cya Oman. Hari ugukaza cyangwa se hari uguhubukana bira bikoro bya gisirikare bya Amerika muri ariya mazi. Hari n'indi ngingo nanone ku rundi ruhande noneho yo kugaba ibitero ariko bito ariko biri effective, ni ukuvuga ngo ibitero bitari buze kuramba ariko biri buze guhatira Iran kwinjira mu biganiro. Ibi nibyo bita madman theory, aho rimwe na rimwe bahanganye umwe ashobora guhatira undi kwinjira mu biganiro bidakomotse ku bushake bwite cyangwa se ku cyo situation iteganya, ahubwo biturutse ku bikangisho yaba yashyizweho. Either turabaturitsa nk'ibyo Amerika agiye ivuga cyane, turaza kurasa ibiraro byanyu, turarasa ku bikorwa remezo n'ibindi bigiye bitandukanye. Uretse kandi ibyo kuvuga ko bazarinda projet za misile, projet nucléaire ndetse na programme za misile, Mojtaba Khamenei kandi yongeye gutangaza ko amato ya Amerika ari mu kigobe cya Oman ashobora kuzagenzerezwa nk'uko ibigo bya gisirikare bya Amerika byagengerejwe mu bice bitandukanye hariya mu burasirazuba bwo hagati. Abivuze mu gihe n'ubundi hitezwe ko rwose bitari kera Amerika ishobora kugaba ibitero, bemeje ko ari ibitero bito, short attacks, ariko biri effective. Ni ukuvuga ngo ni ibitero bito ariko bishobora kuza kugira icyo bihindura mu ntekerezo cyangwa se bishobora kuza kugira icyo biri bukore cyane. Ubwo ndavuga ku ruhande rw'iki gihugu cya Iran, base nk'abayirasaho bayihatira kwinjira mu biganiro cyangwa se bayisaba ko yakinjira mu biganiro. Ni Iran maginga yifuza kwinjira mu biganiro bishingiye ku bwumvikane, bitari igitutu ishyizweho na Amerika cyangwa se bitari uguhatirwa kubijyamo kuko hari ikiguzi cyangwa se kuko ariyo mahitamo ya nyuma bafite. Iran iremeza ko ifite option nyinshi, harimo n'izo guhakana kutajya mu biganiro. Twarabonye muri round ya kabiri. Ni Iran kandi iri kugenda yiyegereza ibihugu by'ibihangange mu isi, nk'ubwo Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yabemereye ubufasha, ndetse mu itangazo riheruka Kremlin yashyize hanze bari batangaje ko bahamagaye, habaye kuvugana ku murongo wa telefone hagati ya Perezida wa Amerika Donald J. Trump ndetse na mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin, baganira abwirwa ibijyanye n'ingaruka zishobora gukurikira ibitero bya Amerika hariya mu burasirazuba bwo hagati. Nubwo mvuga ibi bitero bya Amerika ariko biri bujyane n'ubundi
n'icyo nakita warning inkuru hano kuri Global Updates niho bari bayishyizeho ibyo kuganira hagati ya Amerika ndetse n'Uburusiya. Nubwo ibi tubivuga ariko n'ubundi Pentagon cyangwa se Minisiteri y'Ingabo ya Amerika nayo yabimaze igihe irimo irasaba cyangwa se irimo iraka isa nk'iri mu myiteguro y'ibitero bishya bashobora kugaba ku gihugu cya Iran. Ibyo birarangwa n'indege zabo z'ubutasi z'intambara, kugwiza abasirikare n'ingabo nyinshi mu burasirazuba bwo hagati, gufata amato yabo za aircraft carrier. Gerald Rutherford mu kiganiro cyo mu gicamunsi uyu munsi twari twabagaragarije inkuru z'ukuntu yagiye gukorerwa maintenance yakuye mu burasirazuba bwo hagati, ariko ntabwo bibuze gukuraho ko hari izindi move, hari ibindi biri gukorwa bihishura cyangwa se bigaragaza imyitegurire ndetse n'ubukana bw'ibitero bishobora gukurikira mu gihe cyose Amerika ikomeje kugwiza ingabo ndetse bari guteza imbere ibikorwa byabo bya gisirikare muri kana gace. CENTCOM iyi ni office cyangwa se ibiro bikuru by'ingabo za Amerika mu burasirazuba bwo hagati, bari barimo baranaka Pentagon, Minisiteri y'Ingabo ya Amerika, ko yabaha misile zo mu bwoko bwa Dark Eagle hypersonic missiles zirasa mu ntera ya kure kugira ngo babashe guhangana Iran. Ibi byose rero inkurikizi ni ya yindi, nuko Iran nayo iribuze gusubiza n'ubukana bwinshi, nkuko hano umuyobozi w'ikirenga muri Iran yabitangaje, ni Bwana Mojtaba, ati amato yanyu ari mu kigobe cya Oman turaza kuyagenzereza nkuko twabigenje ku bigo byanyu bya gisirikare biri mu bice bitandukanye hara mu kigobe cy'aba Perks. Hanyuma rero tugarutse gato kuri the Hormuz Reta, n'umundi bari gusubiramo ibyiyongingo yuko programme za missile na projet nucléaire za Iran ari ikintu kidakorwaho. Hanyuma rero itangazo ry'ishami rya IRGC n'icya gisirikare kirinda ubutegetsi bwa Kisilamu muri Iran, ariko iri rikaba ishami ryabo ryo mu kirere kuko bagira ishami ryo ku butaka, mu mazi ndetse no mu kirere. Iyi IRGC Aerospace komanda wayo yavuze ko Irani iri buze gusubizanya ubukana ibitero byose bya Amerika niyo byaba byitwa kari bito. Hanyuma avuga ko rwose nakabuza ibiri buze kwibasirwa cyane n'amato ya Amerika ari muri kariya gace. Hanyuma munyemerere ngarutse gato kuri Global Surveillance nkomoze kwiyi nkuru cyane ku buryo tubageza amakuru ni uburyo bwa updates bwihuse kandi tugerageza kuminimiza umwanya kugira ngo n'indi mirimo ikorwe. Ahangaha Ukraine yarashe, ubwo mvuye mu burasirazuba bwo hagati, ubutumwa message cyangwa se updates yari ngombwa rwose ko muyumva ijyanye nuko Iran projet zabo za nuclear ndetse na programme za missile ari nakorwaho na nicyo biteguye kuganira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri iyo ngingo. Hanyuma gato Ukraine yarashe uruganda mu mujyi bita Permi, ni umujyi uri mu burengerazuba, mukanda bigaragaza ku ikarita, ni umujyi uri mu burengerazuba bw'Uburusiya, ku rugabano Uburayi, umugabane w'Uburayi hanaho urubibi cyangwa se imbibi n'umugabane wa Aziya, ubwo ni hafi ya za Kazakhstan, muri kiriya gice kigana uburasirazuba bwo hagati. Nkuko mubibona rero Ukraine ikomeje guteza imbere ibijyanye n'amadrone. Aya mashusho mubona hano ni uruganda rutunganya crude oil, kumwe amavuta acukurwa, buriya kubivuga mu Kinyarwanda bikunze kugorana, byose tukunze kuvuga ko ari petrol, ariko kumwe amavuta acukurwa crude oil agiye gutunganywa gakurwemo byinshi bigiye bitandukanye. Uru ruganda rero rwa Lukoil ni ikigo rutura cy'Abarusiya gicukura kikanatunganya iriya crude oil cyangwa se ibikomoka kuri petrol, baharashe bikomeye, bivuze ko nyine byagize n'inkurikizi zitari nziza. Hanyuma rero mbagaragarije aho kano gace ka Permi gaherereye, ngira ngo agace nakangaka abari kudukurikira muri kukabona. Iyi niyo Permi, uvanga iri ku rugabano cyangwa se iri mu gice umugabane w'Uburayi rwose uhanaho urubibi neza n'ibice bisigaye bya Aziya, n'agace kari mu burengerazuba bw'Uburusiya. Hanyuma nawe ureba hano Ukraine iri n'ahantu barashe, ukurikirane iyi ntera irimo, sinabashije kureba neza harimo distance ingana iki, reka mbikoreshereze hano ndebe gato, ndebe intera irimo Permi Kai, ndebe distance irimo mbere yuko dukomeza gato. Ni ukuvuga ngo kuva nibura uturutse Kharkiv ugera muri Permi Kali harimo kilometero 2200,
hanyuma uturutse ahitwa Lviv ni mu burengerazuba bwa Ukraine muri bino bice ugera ahangaha muri Permykali muri uyu mujyi wa Permi aho uruganda rwa Lukoil ruri harimo kilometero 3000 hanyuma kandi uturutse rwagati bwa Kiev uhagera ni ibirometero 2600 ni intera nini. Aha rero kuhagaba ibitero by'amadrone ni Ukraine ikomeje guteza imbere ibijyanye n'imikoreshereze y'amadrone, ni Ukraine kandi ikomeje guteza imbere nyine ibikorwa byose byabo bya gisirikare, na cyane ko iyi ntambara kimwe mu bintu by'ingenzi bivugwa ko izasigira Ukraine harimo guteza imbere ubushobozi bw'inganda zabo, harimo guteza imbere ubushobozi bwabo bwa gisirikare ndetse no kububakira igisirikare gikomeye gishobora kuzagira ijambo nyuma ku mugabane wose w'Uburayi bitewe nyine n'uburambe bamaze muri mwaka wa 5 binjiyemo n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Munyemere rero mbifurize amahoro n'umugisha, mbabwire ko amakuru n'ibiganiro byacu hano kuri Semugeshi Bayingana Dossier na article yarakagaruka. Kora subscribe niba rugamba dukurikiye uruheka rw'amakuru n'ibiganiro nk'ibi ubashe kuba mu bambere babikorera babibonera ku gihe. Blessings.